Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Supatante vi studite vi solavia ini pasal bisita atau hukuman sinakendehan ini ng bahayang si mayit sama namian meski tempat TV hukuman din bangin hukuman din natin bang si misita sina itu kuburan kendehanin kelalahan bekas tibisarat ini samian tenin demuam dan tehinang Rasul sallallahu alaihi wasallam do pengandakan ne sawatu sebuah TV tenin asal sawaran demu dengan salam TV dan akhirat atau kembali itu subhanallah Allah subhanahu wa taala. Bekas tibisarat ini samian ne pasal nekiran dihanten bi pasal penambayang de ini jenazah atau mati. Aku mian dua elam turul lekai kanda pun si umurama penambayang kaba luhur ni aja si dibangin lagi telu mahamete Islam bayang telu mete melihin laikai sumadir उसमें विस्तार हुए देश में सरता में सुबह नंदा कुंडू लेर में temkerende han peniko penne nambah yang id berestan dengan bayang merin leer masjid ekako na pagtua usike bagano na aano ko metein bisang bayang numbo dende asal aano betu ekasine itu besar me ada si areahan na penno masih penno mesirin awai kah malai kami, nah demikian dende, ia rusak. Di rumah adem kami, nah ni adem sedang mati, nasi rusak. Tinen lelarende, niya, tinen lai syahirin lai, niya rusak lai tinen nambahaya kerendehan tu. Nah ini tandaan kerendehan ten, mula khas besarahin, kurusak kelelahan pergi pala iyan. Tinen makazari si nambahaya. Nut nambayang si amati mangas nambayang dugan haja pinte sumusin ekrela si sampai ekrendehan dari sini nambayang si amati sabihan itu nem menitnian perinda kita bisa rambuwa hukuman ini hukuman nen ekrendehanin bangsie misita sine kekubulan makasari si misita si kekubulan atau agai nian atau eke hukuman dan hukuman mereka lain bisa bersamian ko bekas tibsiratin di sedelu ya jumat deluin hukum ziaratul maqabir lin nisa وصالدو بأن للنساء أما وللفتيات خاصة صالدو بنت كرندها كهبيئا أتوانم makan matabata pesamian. So importante teme kerendehan, kiaman kerendehan. Ini hukuman den bangsi misita me kekubulan. Bang makasari kisi sara Islam atau banggai ke. Sayen. Nusilakan kita sini no may kaulamanin. Pag ikhtalafa ahlul ilm, katinan sinin nagbida-bida atau magtuhot me ano may kaulamanin. Niyan bisararin niya magpain makazari niya magpain gai duk niya makazari awe niya isa magpain kwe mandu atau hukuman ini sebenarnya hukuman kelahan bisa bersama niya. Ada usah tenutan itu besar mereka ulama itu nanti gimana hukum begini ikhtilaf gimana hukum itu menghukumin. Semua tenutan tu besar me ulama itu si me fatwa ini si besar ini. Tanda-tanda ikhtilaf den
padahal al-jamhur tinan nara atau hukum atau melengan yene me kekahan atau awe me aglabia me amban me keulamaan yene hukuman nen me kerendahanin bang si mesita si perkubulan padahal al-jamhur ila al-karaha tinan yeme jamhur ulama asal me kekahan amban me keulamaan maka bisara dendehin bang si mesita si perkubulan etinen makruh kulis sabiga ini te bisarate si madamian ini masalini ya dinin gay makasa ini ko gay entel bisara gay makasari makruh tinen kini munzihan dengan sampina ila tahrim sampina haram sampina haram sampai mesita me dendehin si perkubulan sabian sebab makruh atau karaha tinen gay tinen kinabayaan sara kinabayaan sara Islam bang mesita me kerendahanin si perkubulan sabian anta kasina rebu ninin tinen jamhur ulama tinen deman hajaran buat asal kekana me ulama asal sainin bisararin sainin pemelenggan dan pemenghukum dan bang si kerendahan ye misita pis me perkubulan ubus ini dalil den ini pinta syahid ambansiye wa igay makazari atau makruh atau karaha ini dendehin bang misita sime kekubulan samihan bisararan amban hadis Abi Hurairah ubus bisara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana Allah atinan ini tandaan ini tanda bisararan asalnya makazari dendehin bang misita si kekubulan ini la'ana Allah zawarat al-qubur ini sahah al-Albani ini tandaan ambang si asalnya makazari dendehin nut abisita si kekubulan bagi bakas temisara wa Rasul sallallahu alaihi wasallam temisara wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida kandanen angkan sege makazari gese makazari misita sime kekubulan kome kelalahanin bagi temisara wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinna ene jamhur ulama ini dalil den pinna la'an Allah dinen pinig murkaan atau eti la'nainin pinatala amban rahmat wallahu subhanahu wa ta'ala mian yene at-tardu min rahmatillah eti la'nahin at-tardu inanan atau pinatala siye wallahu subhanahu wa ta'ala mian amban rahmatne yene me siye zawratul qubur ene me sime kerendehan kerendahan yene me misita me kekubulanin nin ini dalil den ketin ke makazari ge pin me makazari pin me jamhur ulama me kerendahanin misita kekubulan pegi usabyan bakas terisara wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yatinan ila anatsi wallahu subhanahu wa taala bangsi meghinang samian ini hinang den yene bangsi misita pilih sine kekubulan sini na kubul itinan nasinin gabi sara kubul medetoa kubul anak kubul imian pong tinai ella anda ini sama semai itinan kubul asal kekubulan samian bang maghinang dendehin samian mian antagantag ni lahat binaybayan si dunya bang iya misita may kekubulan ini tihinang nen itinan pinagmurkaan niya atau ilaan natin wallahu subhanahu wa ta'ala sabab paghinang na iyan sa iyan lay. Yan misita bang iyan, misita piso ito kumulan sa amin. Ubus, tinalil wa may kaulamanin. Wa isipin nagmurkahan. Wa isip ilaan at wallahu subhanahu wa ta'ala magdandahanin. Pain may jamhur ulama inasinin, walian na nisaa, pain na may kirindihanin, inano asal pinulias wa may kaulamanin inasinin may jamhur ulamahin. Hangkan siya gay makazari
nisita sima ike kubulan atau ila anak si Allah subhanahu wa ta'ala bangsi nisita sima ike kubulan pegi me kirendihanin pinne kinihan den kinumuhan pihinna tinen riqqatu qalbin kue anu be mian gebe bang si anu si gebe pagin pengitian den ko na pinin si folks mian tinen bang pinano so ko kita me aman me grandanin pede kulang me masa pemikir na mamagalahan sa amihan namuto tinen ge anu ge pinain mian dingke pakudet den kay pagamahan dikitiya pagan alu sama mamel na pinen amahan pinen man dikitiya no sama kay sayen pinen pinte betul besara mian mura siye maase mura ngandungandu atawa betul besara gebe nagkasabar manu mura sa mian anu mura pengitian den maase ubus kulang sa warde ubus duk mian basag inuren basag kesuseren basag suseren samian mahangkan siya gay etinen mian jinari wa israin pegge ene pengetian den mura etinen ngandu ubus peglai na samian tikitere lagi pitang kubulin me usbah atau me ella atau me anda atau me detoa ina ama anak samian na pagtikitere ini tehinang den lai mian gene makasabar gene makasabar embes pihanin tinan ngesem tuju Allah subhanahu wa ta'ala pagi iman pemuli anten na paglai rumerati tehinangin ine sumawa magtangis ne atau misalnya kabida atau pwede ada sa amin sisiyan nangkan gaysi makazari nang si bisarin tangatar na bisara nisita si maike kumulan bang kikihinang den sa iyan tina pagkikihinang den sa iyan gaysi makasabar atau mura etinin pedek kasasiin pagtangisin mura pengetian den sa mian lakbut gay makasabar daiday siya rin gay makasabar nangkan Nggay makasari siya nansin masita kubul pe na ikaulamanin ma ikaulamaan ene me jamur ulamain pegi usab sayen yene kalanden tinen pagtek kalai tinen kita pi masita kubulan supaya terdo te ene kepengesem wa kita mati wa kita mula tuju hadat Allah subhanahu wa ta'ala na pagtek hati alai siya pagtek kalai siya pangmekirendehan me misitahin kaya uren lai magmitian atau magtangis ne tikitere sa amin kumul anak den tikitere kumul bedatuaren tikitere kumul ene niyan kasbaren ubus na rumen ne sa magsurin embespi kyo magmaksud ngesem tuju Allah akhirat suwit eseb no lai ngaakana eseb no lupa ne sabag tingis le atau apa sabab ene kisusele sa amin nangkan ge makasari pen me kaulamaanin ene jamhur ulama bangsai kirandehanin atau hangkan sige sinari misita me ke kubulan pin jamhur im pege asab sai en kahalan den etinen kulang sawarde buangkan dikite pin sida kubul naruwen me ina rukine sumegua supaya te septe ene in kemeteiten duk supaya te septe ene law akhiratin duk supaya te septe bang ine kahalan ma bisalen kuburin duk pasak etin pegi badaten duk pasak kita lutan tu Allah subhanahu wa ta'ala na bang pi ke pagtek kalai magmeteyan atau magina lu misara na abida na ga bla gunani etinen ene ko te bisaramian ge makazari bang sayen kahalanin ne kerendahan ngisita pisi kubulan ene tak besar وذهب أبو حنيفة وذهب الحنفية ملنغا نسب دنبوا مذهب أن أبو حنيفة ونسيه إلى أنه يندب بس أبو حنيفة مسارة مكازاري مثل مسارة مكازاري يجوز جائز مكازاري ينمى كرندهانين misita sima ike kubulan sina repo bisrainin depo hukumanin
Ini mian Abu Hanifah. Kama yajuzu lirijal, kama yandubu lirijal, yatinen makazari rendehin misita sime ke kubulan yandub lin nisa'i kama yandub lirijal. Yatinen makazari me kerendehanin misita sime ke kubulan bang si Abu Hanifah misara nye hukuna atau melenganne yen me kerendehanin ko pekazari sime kerelahan misita sime kubulan. Tinen gapek bidane lela rukdende sali bang si iye makazari. Makazari. Nya dubeli sa wajib yandub to jaiz makazari si iye yene dendehin misita pisi me kubulan ko duisab kapanganjari sara sime kerelahan misita pisi me kubulan. Sine memelengarin tu si Abu Hanifah samian. Ubus ini dalilnya Isra'an misara bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dalil sih misara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Ini misarane. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam misarane asal-asal taknaden in megas an Rasul sallallahu alaihi wasallam tagna megas iye misita sine ke kuburan pagi ko ne bisara mian yan de helumian pagi ada kala piu haja me manusiain bisita gani ale pinte ko ibar tedo ambansie kana le tedo misita ko aadi ne haja samen anu ubus sampai ne mian lagi me kerendehani upama ko ito bisramian nena piu kumena do sulo magtangis atau pagtikitera sa amin pagkaskulin na mag-embesga naman kasusihan na pagtikitera at isip di balik na panialay susihanin nakanalit edo pangisap tuju Allah sa Allah ka akhir no pag-ubos billahi megas Rasul sallallahu alaihi wasallam misdakubur binalikan we na pinapazuruha guys we pinakambisita pazuruha bisitahum bibinna may kukubulanin bisitahum pinna may kukubulanin nansinin salidu pazuruha salidu binulog bisarahin bisarahin tua bisara ang Rasul sallallahu alaihi wasallam bisarahin kemon tua si kemon manusia duman na japin ni silela tua si kelahan subay tua silela ruk sirende salidu pazuruha pin Rasul sallallahu alaihi wasallam bisitahum bipinne o kambe kelahan atau kerendehan yan me kubulanin fa innaha tudhakkirukum bil akhirah pegi sabab sabab pemisitabi pepibi si kubulei yai en sababan penia etinen tesebbi yen illa qiyamatin illa akhiratin tinan sali itu nan sini bila bisarahin Rasul sallallahu alaihi wasallam atau inagahanin lelar dende amban sine amban nene Abu Hanifah yemiya an peme lenganen bang amban iye makazari lillahin duk dendehin sari hukumanen atawanen pasali hukuman dendehin sirella bang amban iye nan si bisrainin yatinin makazari misidakubul pagi sabab yein lebeyan niya pengeseban ne lawakhirati niya pengeseban ne wa iya mate bang iya misdakubur sine yene lelale niki atau rendele niki dan sini yemian bang iya mian benunan bang iya mian amban iya mian hukumanan lelarende makazari sumegua pemelik ne ta'lil na ni sabsiyami si dendehin bang upama pen ne dendehin pisirende pen Abu Hanifah bang pen ne dendehin asal gay pen ne hinang ne penia si waktu tekitene in kubulin penia si magtamba-tamba kasusahanen sampai pagtengis ng pagkalhapnen walhasil pabalik do bisrahin ko bisrahin hilumihan pabalik ko bisrahin lumian ta'lil nen makazari rendehin
misita si ke kubulan kume yene lellahin du amban Abu Hanifah sumegua bang perhaja kana hinang sedih ina hinang na maksud ng pisi kubulan lay misita iye supaya te sababan penia si iye pengeseb ne ene lo kiamatin pang tiktene kubulin kubul usbane ne ke asin ne ke sabihan sumegua bang iye misita kubul labi na bang may usbane sa amin sitahin atau anak ne atau elane andane pada tuan ina sabihan kagtek kalay terabahuin magmitayan ne atau magtambatamba kasahanin pero imbeskaan na us pagbisita na sabihan penia kasahanin na Abu Hanifah ine hukumanem kwado bisarame ine delumian geise makazari etinen makruru se nuot meg misita kubo samia sumegua bangga dunia asal kwado lalay pi misitanen mian asal misita pi karena Allah Subhanahu wa taala karena pengesebne pagtamba-tamba ni pengesebne wa iya mati pengesebne elo kiamat pengesebne wa iya mian asal irwan ni pusat na pinibisi mian nagana problema na lai bang siye etinen makazari kwado sa hukuman na kailahanin iye makazari misita pisi na kubulan sumegua basta gay haji ko te bisaramian peni alai in kesusihanin peni alai tingisin peni alai pekmetianin peni alai kemon in dagilis ne hinangin le suguli jamia pala basa abayame bangga niya etinen nian gania nian lai ko te bisaramian makazari bang sine amban Abu Hanifah sumegua bang peni alai pektingisin peni alai pekindaginisin na ko do delumian asageru se makazari nuhut pi misita sina ke kubulan le siketel lu bisara wa dhahaba al-Imam Ahmad demikian dua mazhab tiga bersedih-sedih sini si Imam Ahmad risab ia melengan sarain mian pinne ziaratul qubur lin nisa dumen pinne mian mandub duk dumen karaha bang iya pinne ila adam al karaha atau gania ko betul ceruk si Abu Hanifah ketian gani alai makastel atau gana ni si gusara samian si iya tina makazari mental bisara makazari peke bang si miana no bang si Abu Hanifah enunan lai mian yandub etene kwe lemo tujuh sunnat pe bang si etene nendug inin peke bang si Imam Ahmad ila adamil karaha adamil karaha gani ale makastel etinen gani hukuman den gay makastel gay meke etinen makastel si sara Islam si sara agama bisan nendehin misita si may kubulan. Iya makasa atin ang gani ala problema na bisan misita si may kubulan ping si Imam Ahmad mian gay mag-astal mag-ano si pintel besar si Sara. Ubos mian makasari bang iye. Makasari bang iye. Kasari mian bisan misita may nendehin si may kubulan mian ping si Imam Ahmad mian makasari pinde makasari siya pinde misita si kubulan. Ubos ini dalil nen. Dua dalil nen kemon. Ay ini terkenal si kemon. Dalil nen mian amban hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa samian. Bisara wa Rasul sallallahu alaihi wasallam kainna Painna hadis amban si Imam Ahmadin anna Aisyah radhiyallahu anha aqbalat dhata yawmin min al-maqabir. Dan buat painna leo sebenarnya lina Aisyah itu ne anda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan buat painna leo tekka painna Aisyah amban may kubulan. Tinan tekka bakas bila may kubulan sa amin. Paqultu laha may mga hadis ini si Abi Mulaika.
عن عبد الله بن أبي مليكة بن أبي مليكة بين بأمن كو بين عائشة نموه اليوم فقلت لها يا أم المؤمنين بين عائشة وكبين بين من يوم أم مليكة أمن كو بين يا أم المؤمنين يتكاد كانوا سبكسوا سبكسان بكسان بين باكس كو بين أمبان ينه kubul pinne pungtina iku. Terbakas bela amban kubul pungtina ini. Kalat min qabri akhi Abdurrahman ibn Abi Bakar. Bakas kupinne amban itu metel besar bakas kupinne disita kubul pungtina iku Abdurrahman. Sine ini Aisyah bian anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urus faqultu bin Abi Mulaika وإذاك بين شيء فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذاك بين بوسي أم عائشة وإذاك بين رسول صلى الله عليه وسلم كن يعنن يتنن إن بين si Abu Mulaika mian aman ko pinne ya Amirul Mukminin pinne bakas ko pinne amban misita pinne yene kubul yene pungtiri ko pinne sine Abdurrahman pinne samian ubus pinne wega ke pinne Rasul sallallahu alaihi wasallam Maka pinne samian pinne bahasa bangkau misita kubur kerendehan bangkau pinne misita kubur awal kerendehan pinne samian mian agak pinne misal Rasul sallallahu alaihi wasallam ini hadis dalam mian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yene pinne la'anallahu zawaratul qubur bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam pinne murkaan atau ila'anat pinne wa Allah subhanahu wa ta'ala pinne yene miaan memisita dendehin pinne bangi pinne bisa semeke kubulan yene bisara sine bisara umalikahin umus pinne mian pensi Aisyah radhiyallahu anha tebisara penne wene sumegua bisara penne balik penne kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha penne fa innaha tudhakkirukum al-akhirah tudhakkiru biha al-akhirah awe penne tebisara penne wene tagna penne sumagua balikan penne bisaranen bisitahun bipenne kubulin misita penne kampis me kubulan pegge sababang penne en bisitabi kubulin yen penne sababan atau lebihan dembua pegge saban bi enel lo kematin bangkam misna kubur yenen dalil nen yene dalil sine dalil Aisyah atau dalil si Imam Ahmad ene bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam si emihan nalasinin yemen dari Ahmadin Imam Ahmadin sayen tinan makazari si kerendehan misita si kubulan umus mian kwadu sabe hukuman mekelhan lei pegya sabab ene neksurin lai neksurin lai si dembua duhan jam neksurin dumen pi kesusahan si dumen pi magtangis sumegua supaya penia si in pengesebde yene ello kiamatin wa si mati sabia namu sebab si tarjih tarjihin bisara kaul jamhur lay tarjih bisa kaul jamhur lay bang upaba mag-ano bisaran kemon mag-ano bisaran kemon mian bang upama dendehin pili
bisita si me ke kubulan ubus bu mian kana let edo amban siya ibar gana tedo esen pa idda gana tedo amban siya me etinen ine mian ene ke pengesep tu jelo kiamat lay ke pengesep si kemetele ke pengesep si dalam kubur kahalan kahalan kesikpitan kahalan kahapan sa amin lay tedo wede asal bunda bang siya me kirendihanin bang yeru pepihan den yene etinen mian magtambatam haja kisusahan den bang tikitere kubur usbarin atau tikitere kubur pamilyaran sa amian gayse makasari misita bisi me kubulan gayse makasari bisi me kubulan asal buna bang siya bang pepihan den dumen ineruk ine sumegua etinen karaha magmaasiat atawanen mian gani at edo de amban yene pemistara bisi kubulan le bang lohaja tepepihan den magkasusihan atau magtingisan sa amian nage makasari naus inin bisaren amban dembua siya sa amian yemen kahalam na kirendihanin bang upama mian iamban kitihin bi bang upama payaman tebi sigitebi bang upama pinte me seitebi atau amma tebi ina tebi mian anda tebi ella tebi anak tebi sa amian piu keo misitane bisa nepinte kan magtutut atau kaya kan sa amian na depende si kao si kite depende si kite lagi bang matatoa tiri kirendihan sa amian duwen pinte we nagyamati ni si ina atau si amma we ga ni si ga ke magkasari sabi dembu amban pinte ni pinte mian kapan tebi atau si bisi bang si bisita tebi atau api kita bisi dendang-dendangan tebi atau sewe tebi samia sumegua dumen pain kita bi mekinaruk ine samia mekirendahanin dumen magtingisan sumegua lai pi kita bi misita sie ine mian duk kita bi mekidoan lai pe kuhan tebi sie dua api si kuburan tebi dumen pen kita magu sie nagdiyan bang nakita lu si kubur kinain naut ke samia dumen pebihan tele maku sime bekas tebi sarate bine yesi amitay lay gai sumegua maku kita bisa Allah subhanahu wa taala pinekuhan si bang niya lekan ta etinen kalatan de bang pwede nampun si ilapas si Allah subhanahu wa taala ambanem kalatan lay duk bang kahapanin dabang pwede sa lelem kuwuda lay bang pwede sa siya pinagtamba-tamba Allah subhanahu wa taala kahapan lelem kuwuda lay nasiyan anakala isa magpamayam sikiti misinduhin bang niya lu pinain tepos di dalam Facebook ipinain misita si ano sa si kubur ubus la ini tinggi tingin dua sa amian si kubur na pinin ima ko si amiteli gai ge makasari silik iyan silik iyan ge makasari iyan ditinan duman kita lima ko si amiteli sumegua pemekuhantin si Allah subhanahu wa ta'ala pinekuhantin si amiteli tuju Allah subhanahu wa ta'ala bang pain si ilapas ang bandene dalam kesigpitan lay duk bang niya lay kahapan lay bang pari sa tambah-tambah kahapan Allah subhanahu wa ta'ala yung tujusiye lidal mkura li samiya narumain mahetinan pagtahapati magtimain sayan kahalani duwahan temi siya naubos do sedine pinte amban sadakate bi diman si minisitale sedine amban duate bi lesi sambayang tebi ine samiyan data ki ipat tebi metatuate bi labalabi samiyan do metatuate bi atau usmate bi sina samiyan pinekuhan siya na ini sumegua si pagbisita upama siya sumegua bang bisita kiti piu bisan anak tebi bisan metatuate bi andate bi samiyan miyan ini samiyan sumegua piu kiti bi embes gara kesusihan wala problema nuga ka unang isap pemikir-pikir untuk tek gulu sing dengan grecem atau ngalepas indan negara indanu naien haram atau kuda tebisaramian ke makasari keo piu ireme kirendehanin etinen ine mesita seme gulang nairmen tebisarakon etinen nien lupa kali sikiti bimayam inin dumen ku inge hukum ako manukumankun sumegua tinut kun bisarame keulamanin duk bisara pagkikitabanin sa amian yemen bisara hukuman manusia kirendehanin bang kite etinen bang siye etinen mesita sime kekumulan atas terluparkala ene min bisaray na po sa pamian tamay ito bisaraten di iru kite kulang-kulang mian namarahan bang penisab kite etinen mian pinatatap Allah subhanahu wa ta'ala
dalam ibadat dok dalam tinen penuh pengandakan Allah Subhanahu wa taala sampai sekimede tewi mian bang berisab kita pinapati Allah Subhanahu wa taala dalam kita tinen dalam Islam sampai mulai kita tuju halat Allah Subhanahu wa taala. هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Minum kopi syai. Cukup saya pergi kan Terus aku bulan